Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Ki samla nungkit kam jaga Bharatiya Janata Yuva Morcha Amlarem Mandal Hakashitarik Unailur kila pelong ya kejingelang hasnong Amlarem ban yalap bat pensai persya ya kambam sab anti corruption campaign hakani kejingelang la priang burom yaki patba dau presiden ka BJYM Amlarem Mandal usamla Everest Langstang bat lapnya ya kejingelang dau general secretary usamla Sony Shooting hakani kesngi yalap syaki patba halor ka kambam sab hakitnat sorkar laya don lang dau presiden ka BJYM Meghalaya usamla agent star Kurkalang uba Kraubok Basayomoj ubreu in charge ka BJP West Jaintia Hills District uba RL Tariang ubreu MLA Barim bat uba bat mentakum presiden ka BJP Amlarem Mandal uba Marki Mulie ubreu MDC ka North Juai constituency bat ubalong ru presiden ka BJP West Jaintia Hills District uba Arbor Lang Nongsien ubalong presiden ka BJP West Jaintia Hills District Youth Wing bat kiwi-kiwi keng napi lada ka MLA skim ka poi aklusis nong wepo MLA haka sans nam ka dai choklo dai mundur ba fi dandon hi baduk mundon chem kadang ka Benami Property Act kata ka bayadai ba kini ying kisam ni sani ha ka ka state Meghalaya jingi kadang dai kari ka padang duk nrai sigi state ki barus pa state ri India jingi sithe ka jingbon jingi ying bagi sna namar ki breu sathi sapo ki sor India ki song ha ki ying ki pahe ki da thet ki mut ki da dan kita ki bagi ong ki flat system mut ha ka we ka flat ladan lai kamera dan saw kamera ka song ha ki kerdan jom kita ki flat dan ki flat ki balai kamera dan ki flat ki basaw kamera dan ki flat basan kamera ter ha kan ne ka jingnya khai ka jingnya kamai lengba kata ka Benami transaction kabala ketab madiong ba ya ka yok ka kot jong ka India ka jingmut ka bamsap kamut ba pi bam ya ka pisah pi balai ba kari ka jongi ka don hapleng jo ka jingduk balai bangi ngisa ha ka jingduk batkat bagi sngi kidang yat batkat bagi for kidang wan ngi ba ka jat berdriu ka jongi hi ka hiar ka bahabangi ya nujor bat kiwei pat ki jat berdriu ngi ba ka jat berdriu ka kiu ka jingkiu ba ka jinghiar ka shong namar kani ka jingbam bampong ka bangidon te namar kata ngakwa bat ong ni khendia hagabedi bat kani ka pisa bat ka pisa kalong ka ei ka ba ngasno bat ong ba ngasno bat ayu bat ai ka burom ya ki long shwa ban shwa ki jongi ki bala seng bat ki bala bu ya kani ka kerteng pisa ken ka pisa habangi kali ban batai kabut ayu ka pisa ka don tang artli ki jing batai bat kita ki jing batai ban batai ya ka pisa kalong lada hidon hi pisa bat lada himdon ru hi pisa kata ka dei ka pisa telemar kata kadau ngakwa ban ong kabam sap kamut tang mo briu ubam ya ka pisa handai kan mau ba ngi iwei barok lada ngin pendon kam hok ya kata ka pisa ngi lu kidei ni hap ha ka bam sap hi Pinlay hapak pludi kamdan kata ke polisi ke babak. Ya hapak education department kamdan ke education polisi ke babak. Bai hakal yang jadi orang kamdan ya ka agriculture polisi ke babak. Ya hakal yang jadi samla kamdan ke youth policy. Bai hakal yang ka sport kamdan ke sport policy. Bai haman lagi benda hapak jika sumar. Amdan ka hal polisi ke babak. Bantai lakam ya ka jing ai sumar. Bantai lakam ya jing pendon kam bakla deki minister deki officer. Habre baka dawai ben poi si peci si ke ai sumar ke babian nang to pai ba Henry la shude black ka chiri sop ba ke wholesaler hang tai ha poi silong hai ke wei ba de ke banta baka dawai ke ben poi si ke peci ka dawai ke ben poi si ke civil hospital pilot si ke private hospital pilot si ke private pharmacy ke ba wara pa de ke jinge ke nong nam ta pai ka senjar government ka flight sub crore tam ke pisa ban poi street light hai ke chika pai ba Hanya ke Thai Amlarem, apa Amlarem Civil Subdivision.
Sau kuror tinggal kalau pelai kibisa. Hari pasusi kalau kemangalang matahan ni kamu nanti selai. Kalau pelai ni bakal ministry juga non conventional and renewable source of energy. Kalau pelai, payah bodoh ni kan? Kenapa pihak kita payah pinjau ilah kejong, kampanyong, pinjau ilah kejong kabah sarkar kalau mang nama dah kejong pi. Kasi gigi baru kau kabang hab bansa. Nakadaw lari pelang mentah bang corruption. Kat haba pai mentah, haba kejalan makhalia. Hakat haki mentah, ka corruption sudah. Dan sio kaji koi kicing sebab. Dan sio kaji sisiar kaba koi. Dan sio kaji sisiar kaba internet kaba aibor nam tau pai ba. Upai ba kat haba lagi sisiar nyat sudah. Rong haba ke office ke ba per. Ya udok usuk ubo pang slipper, ubo kop tamau khle. Dan sio ban pai japi. Lai hayeng lai apa skatriak. Lai haman lagi mentah. Ya bodoh usuk lai syak ibai lepas syarut. Lai syak ibai lepas syak kendong. Kimi penman daftar kirai han lane kita ki chamcha ke cu mukul sama le bagi minister ke cu ki ba mi penman ke cing ketok ki ba live recharge sebang ke BJP ba sepang kata ka ki kena rode ba ke BJP ka sedang ban play politik habre bat ke cing syakang tiduyong hane apa ke jalan khalia dan mana jami ikut khubor ni peramcur ni kemudian minister hak ba mana bi ikut khubor ubaron ni lenda ukena mumani ka parti jingi danda ayo haba hangni sishar maute komno kena ya parti ka jingi ngim danda ai ro am da ka ba kena pai ba ka mines and minerals ka banyong ka hak hapo ka stateless government makadai ka hak was the subject ka santar kam dan ai ba interfere habre ka mines and minerals harai 100% gari kicing kre jong state government jong sarkar jalla balle ai habre bar ka kom timau ti siap haure bat kirkom tei ke mar po khando bat kum ta da kare ke chingri kre chong state government ni prem chori ya kana ke chim thmo jogi banyala makla namar ba ki sut ho shai bani hagari election ga ban sawan ki pai ba kala sut ho ba kala snang man pai sia ka BJP ba ke BJP kare ka party to ba kum bakla mata kare number 1 kabla ban ai ke chi shikri ka ba bhatam hapo kare dia bodo ko